Dobar dan svima. Jel mi radi mikrofon? Ja ništa ne čujem. Bliže? Ovako? Ovako? Ok, dobro. Ja bih zapravo mogla i vikat ovdje, puno biste me bolje čuli. Hvala vam što ste ostali. Nije lako doći na scenu nakon glumaca, nakon spisatelja kao što je Bruno, nakon Jana. I onda vam dođe jedna štreberica koja je pripremila onako pravu prezentaciju. Već su mi 2 minute prošle, ne znam gdje, to su mi ukrali, ali nema veze. Biću jako brza. Moje ime je Mojca Tavčar-Benčić, vlasnica sam agilne agencije, firme za konzulting i zapravo sve ovo što su danas kolege govorili, ja radim u svom poslu. Pomažem ljudima ne da nađu inspiraciju, nego kad nađu inspiraciju, da tu svoju inspiraciju pretvore u biznis. Ko je Mojca? Rekli sam mi da moram reći nešto o sebi. Moja prezentacija nema ništa o meni, ima sve nešto drugo, ali ovo sam ja, teta pričalica Mojca. Ima jedan zgodan projekt, tko je tu u Puli, u Rijeci ili u Zagrebu, može se pridružiti. To je projekt Čitamo djeci u bolnici, tete pričalice, i ova je lutkica koja mene predstavlja. Malo je mršavija, ima tanašne nožice, rekla mi jedna kolegica da sam se baš lijepo napravila samu sebe. Što ja radim? Ja zapravo pomažem ljudima da vide stvari iz nekog drugog kuta, da tako kažem. Kad imate nekakvu ideju što želite raditi, onda vi imate neku viziju cijele te priče, ali naravno tu postoji 1001 stvar o kojoj vi ne morate znati onda kada počinjete sa tim svojim biznisom. Pa prije nego što krenemo u neki drugi dio prezentacije, ja bih vas zamolila da 5 sekundi, 10 sekundi pogledate ove kvadratiće i da mi izbrojite na brzinu koliko ovdje kvadrata ima. Ovi doktori matematike nek ne spojlaju, jer ih ima ovdje. Ajde, idemo na brzinu, barem okvirno. Koliko ih ima? 26. Dalje? Nema 128. 27, još više? 30 još više? 36 još više? Ima ih točno 40. Inače se pričica zove 40 square. Zašto ne vidimo sve te? Zato što smo navikli gledati na jedan određeni način. Ja ne znam da li pointer radi. Znamo šta je kvadrat, jel da? Sve 4 stranice iste, pravi kut, to je važno. Znate koji kvadrat mi ljudi nikada na tim prezentacijama ne vide? Veliki vide, znači ovaj 4x4 vide svi. Svi vide ove male 1x1, svi vide čak i ove male 1x1. Zaborave mi ovaj i zaborave mi 3x3. I ovo je kvadrat. 3x3. I to nije jedan. 4 su takva 3x3 kvadrata. Meni se trese ruka jer 101. put da predajem, 102. put će mi se tresti ruka. Ali evo, znači imamo 3x3, jednom, 2 puta, 3 puta, 4 puta. Znači, kad pokrećete biznis, kad želite raditi ono što je vaša strast, jer jedino radeći ono što je vaša strast možete uspjeti u biznisu, pokušajte stvari sagledati iz više kuteva. Postoje firme, kao što je moje, kao što je 1000 drugih firmi koje vam u svemu tome mogu pomoći. Nemojte se libiti tražiti takvu pomoć. Ove firme, ovi logači, svi ste ih već 100 puta vidjeli, svi ste vjerojatno vidjeli i ovakav ekran. Možda malo drugčije posložen, ali te su firme vidjele stvari iz drugog kuta. Da li mi isto tako neko zna na brzinu reći što je svim ovim firmama zajedničko? Znači, bave se potpuno različitim biznisima. To vidimo, jel da? Logo, nije logo, dalje. Nemaju svoj proizvod. Imaju proizvod ili uslugu, ali nisu vlasnici onoga što prodaju. Znači, Airbnb, svi znamo, najveći svjetski provider kreveta, da tako kažem, nema niti jedan hotel, nema niti jednu sobu, nema niti jedan krevet. Netflix, najveće svjetsko kino, nije vlasnik nijednog filma koji prikazuje, jel da nije snimio jedan film. Uber, doduše kod nas sad Uber ima i taksije, ali to je malo jedan poremećeni poslovni model.
Uber nije vlasnik tih automobila. Znači, radi se o nečemu da je netko se sjetio povezati ljude koji nešto imaju i pružiti tu uslugu onima koji tu uslugu trebaju. To je jedan novi poslovni model. Ja vam sad neću o teoriji, ali u ovoj jednoj sličici možete vidjeti kako na svijetu postoje one 4 osnovne vrste poslovnih modela. E pa nemojte biti onaj poslovni model u kojem ne vidite mogućnost rasta. Jedan od osnivača ove konferencije je Startup udruga. Meni se kosa diže na glavi vrlo često kad govorimo o startupima, jer ljudi zapravo startupom smatraju svaku malu tvrtku. Mala tvrtka nije startup. Startup je ona tvrtka koja ima mogućnost nekakvog eksponencijalnog rasta, znači koja ima nekakve skalabilne poslovne modele, gdje vi možete u nekom relativno razumnom roku dostići globalno tržište. Ove firme, koje se nazivaju network orchestrators ili graditelji mreža, zapravo ove firme koje smo prije spomenuli su upravo to. Zašto je to moguće? Zato što živimo u jednom vremenu, to se zove 4. industrijska revolucija, ja vam neću sada tu o teoriji cijele te priče, i tu sve imamo različite nekakve tehnologije koje su tu omogućene. Nakon mene govorit će vam čovjek o sustavu javnih bicikala. Nekoć davno ja sam radila u drugoj firmi koja se bavila drugim sustavima javnih bicikala i zapravo smo si na neki način bili konkurencija i sve oko čega smo se mi zapravo bavili je bilo tržište. Ali to tržište je bilo omogućeno samo zato što postoji tehnologija koja omogućava da se razvije sustav javnih bicikala. Znači, vi možete imati najbolju ideju, ali ako nemate tehnologiju koja će vam to omogućiti, onda cijelu priču nećete moći postaviti na noge. A ovo su ljudi koji su imali zapravo znanja, prije toga inspiraciju, pokrenuti takve firme. Znamo ko su? Ajde, nabrojite mi ih. Steve Jobs, sjajno. Zuckerberg, Bill Gates. Ovi se slike, molim. Jack Ma, bravo. Jack Ma je ovaj kosoki. Ovu dvojicu mi ne zna, skoro niko. Ovo su Google-ove naočale, jedan vrlo propao Google-ov projekt. Ovo su vam maslivači Google-a, znači to su vam Larry Page i Sergey Brin. Zašto sam stavila ovu sliku? U najavi, kad su me pitali da se predstavim, ja sam govorila o edukaciji. Znači, ja sam sa 7 godina ušla u sustav obrazovanja, do danas nisam iz njega izašla. Jedan fakultet, pa malo drugi, pa onda treći, pa onda još postdiplomski, pa druga, i tako dalje, tako dalje. Ako Bog da, odnosno ako se uhvatim knjige, kroz neko vrijeme završit ću postdiplomski na ovom fakultetu iz upravljanja ljudskih resursa. A stavila sam ovu sliku jer puno ljudi sa ove slike su vam takozvani college dropouts, ako znate taj termin. Znači ljudi koji su krenuli i nikad nisu završili faks, a zapravo su jedni od najbogatijih ljudi na svijetu. Nemojte misliti da vas inkuražiram da napustite fakultet. Dapače. Mojica je mama 3 sinova i evo jedan upravo upisuje faks. Vrlo sam ponosna na to. Dijete je upalo na faks Computer Science na Radboudu u Nizozemskoj i cijelo vrijeme tjeram svoju djecu da uče i da rade, ali vam hoću reći da formalno obrazovanje nije ključ uspjeha u biznisu. I zato ja, kako je to najava rekla, gorljeva pobornica cjeloživotne edukacije, smatram da je potrebno kontinuirano učiti, ali ne nužno i formalno se obrazovati. Kad vi jako puno učite i obrazujete se i svašta nešto radite, onda morate pomisliti zašto se to radite. Jedan od stvarno velikih sada influencera, Simon Sinek, je napisao knjigu koja se zove Start with Why, koja govori da je recimo Apple odlična firma zato što on polazi od toga što radi, a ne, odnosno zašto nešto radi, a ne što radi. Danas se već to diglo na jednu malo viši nivo, pa se prvo pitamo za koga to radimo. Ali kada nešto radimo, onda nam za to treba jako puno vremena. I sad, kad nam treba jako puno vremena, onda kad imate tako 3 djece, pa onda ste još i
u nekakvim udrugama, recimo udruzi poslovnih žena, danas je Jelena spomenula, Jelena Vitasović, moja kolegica, spomenula udrugu poslovnih žena i tamo sam ponešto aktivna, pa onda si u školskom odboru, jer eto, imaš puno djece pa želiš malo vidjeti kako stvari stoje u školi, pa si onda i teta pričalica, pa nešto malo i trčiš, pa si u nekakvoj udruzi koja se bavi trčanjem, onda imaš jako malo vremena zapravo i pokušavaš nekako pomiriti taj privatni i poslovni dio. Primijetili ste da na ovoj slici nije bilo žena. Nažalost, u tehnologiji sad ti je nestao, a to mi se ne sviđa jer neću znati kad moram završiti. U tehnologiji nema baš tako puno jako poznato uspješnih žena. Ima sad jedan movement koji se zove Girls Code, jako zanimljiva stvar koja male curice uči kako kodirati, odnosno pokušava stvoriti jednu kritičnu masu žena u tehnologiji. Jer žene su te koje najčešće imaju malo poteškoća sa tim work-life balanceom. Jer imaš puno obiteljskih obveza. Kako to pomiriti? Ja ću vam pokušati sada na jednom samo malom primjeru. Primijetili ste da prije moji kolege nisu imali ovaj stalak na koji sam se ja sada oslonila. Nisam se oslonila jer mi je teško stajati. Nego sam se oslonila zato što su mi ovdje moji rekviziti. Marko jel da bi ovaj mladi glumac koji je prije mene sada govorio, je isto napravio jedan eksperimentić. Ja se nadam da isto neću zavrljati i da ću vam kroz ovaj eksperimentić pokušati pokazati zapravo kako ja smatram da treba pomiriti sve to skupa. Imam staklenku koja je prilično puna. Zapravo u nju jako malo toga stane. Stavim jednu ovu šiškicu i zapravo ona već jako viri. I onda šta ja napravim u životu? Onda uzmem i sad ću to istresti. Hoćeš mi malo pridržati mikrofon? Istresem. Ja mislim da me čujete i bez mikrofona. I napravim mjesto. Malo više mjesta. Ovo sam inače sve kako stanujem blizu Lungomarea, ispod moje kuće pokupila. Tamo imam šetnicu gdje sa svojim medom, zlatnim retriverom, šećem svakoga dana. Da izvadim još? Još ću malo izvaditi. I šta onda napravim? Onda stavim ovu veću šišku, jednu, drugu, pa malo protresem. Pa onda još jednu, ajde. Jel stane? Stane. Onda stavim koju ovu malu šiškicu. I onda tek nadopunim. I onda mogu trpati. Sad će pola toga popadati i nadam se da kolege nakon mene neće zbog toga pasti i da neću biti liable za, valjda fakultet ima osiguranje od odgovornosti, ako ne, imamo tu kolege koji će to prodati na brzinu. I onda vi imate sad ovdje to da ste uspjeli u ovako jedno ograničeni prostor nabiti puno toga. A šta su te šiškice? Šta mislite? Ako je ova staklenka život? Ajde reci. Šiškice su obitelj i zato bi oni trebali doći na prvo mjesto. Te neke bitne stvari u životu kao što su prijatelji. A ovi kamenčići to su sve oni manje bitni zadaci. To je u biti posao koji nas okružuje. Dobro, nećemo posao baš malim kamenčićima. Znači posao je možda... Znate kako je gubitak posla? Tako je. Gubitak posla, hvala ti draga. Gubitak posla vam je nakon smrti partnera jedna od najstresnijih situacija. Mi smo u gradu koji ima Uljanik, pa možete misliti kako je tim tisućama ljudi koji sada ostaju bez posla. Tako da ja ne bih baš posao nazvala kamenčićima koje te žuljaju u cipeli, ali ove srednje šiškice, mislim da bi to mogao biti posao. Znači, napravite mjesta za bitne stvari u svom životu. Neka one idu unutra. Prvo, izbacite kamenčiće koje vas žuljaju. To su ove manje bitne stvari. Pali ste jedan ispit. Točno pred važan dejt izbio vam je prištić na licu. Pukla vam je peta na cipeli. Nebitne stvari. Neko vas je ružno pogledao ili napisao loš komentar. Danas je Jelena govorila o komentarima na fejsu. Ne obazirite se na to. Vodite brigu o velikim šiškama. Onome do čega vam je zaista u životu stalo.
Dodajte tomu ovih srednjih šiškica, nađite si dobar posao, potražite pomoć kada vam je ona potrebna, a sve to na kraju začinite small stuff. Ima jedna odlična knjiga, self-help, ali puno pitki od ovoga što je danas Šimleša spominjao, ali jako, jako slatka. Don't sweat the small stuff. Kaže, ne obaziri se na te sićušne stvari, ne dozvole da te one ometaju u tvom životnom putu. Zaboravila sam i nemam ovdje, ali možda neko ima jednu kavu ovdje. Je li unutra kava? Ako ja sad ulijem ovu kavu tu unutra, šta ću dobiti? Bravo. Upravo to. Dobit ću kavu sa prijateljima. Uvijek, svaki put, kada imate jako puno posla, kada ne znate kako posložiti stvari, idite na jednu kavu s prijateljima. Da li su to vaše poslovne žene, da li su to vaši frendovi sa faksa, da li je to vaša majka, prijatelj, tko god. Tražite drugo mišljenje, razgovarajte, jer jedino komunikacijom uspjet ćete nešto postići. A koja bi bila neka moja preporuka za ovaj inspire me, takozvani? Danas su svi govorili o komfortnoj zoni. Izađite iz komfortne zone, uđite u zonu rasta. Neću o tome sada govoriti. Neću vam govoriti ni o vještinama, ni o vrstama učenja, ali ću vam reći jednu drugu stvar. Svi znamo engleski, neću prevoditi. People often say that motivation doesn't last. Well, neither does bathing. That's why we recommend it every day. Svakog dana nađite onu jednu sitnicu koja vas motivira da sutra krenete dalje. Da budete bolji, jači i uspješniji. Hvala vam puno svima.